Ne. Sutra idem na utrku. Malo pomakni ovako da se izdalje kada se vidiš to. Reci. Od blata do zlata. Super tata. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Evo ga, gotovi smo, oprali smo motor. Oprali smo ga i sada će ga Roko gurat u garažu. Može. Ajde. Ide gas. Tako je, dobro, evo sad će ga Roko gurat u garažu, znači spremamo se sutra ujutro za trku u Kozarevcu kod Karasa. Kod Karasa. Kod Karasa, tako je. Ne kod Miljenka. Smiljenka će tamo biti, ali idemo kod Karasa. Land park Karas, gurni ga napred. Toliko je umoran da ne može više, nema snage. Tako i sad idemo, znači sljedeće je pumpanje gume. Da. Ajde. Ajde. Tako. U radionu ćemo ga staviti da se osuši do sutra. Ajde, u radionu. Bravo. To je to. Pusti. Dobro, tu ćemo ga staviti. Tu, tata će. Dobro. Tata, što sad idemo raditi? Sad moramo napumpa gume. Znači, snimit ćemo malo Yamaha. PV50 2021. Evo ga. Gume su spremne. Tlak nećemo nikome reći. Znači koliko smo stavili gume. Roko je spreman. Roko, odi kod Motorića i reci. Jesi spreman za sutra? Jesam. Što imaš za reći sve? Jesi li umoran nakon današnjeg treninga? Nisi. A? Samo gas, evo. Samo gas. To je to. Eto. Sutra ujutro, znači, pakujemo motor i stvari i krećemo u Kozarevac kod Karasa na utrku. Ide gas. Stris Miljenko će tamo biti, a Karasova je staza. Znači je kod Miljenka poplava i ne možemo tamo ići. I to je to. Pozdrav, dragi gledatelji! Reci. Od blata do zlata. Super tata. Bravo, to je to. I pozdrav, dragi gledatelji! Od blata do zlata. Super tata. Evo danas idemo u Kozarevac kod Karasa na utrku. Ne kod Miljenka. Dobro, kod Miljenka je staza poplavljena. Znači pa su prebacili to tamo u Kozarevac kod Karasa. Krećemo sada i idemo vidjeti tu utrku. Moramo stati do kuma, moramo utovariti motor. Moramo izmjeriti jednu kuhinju u Ogulinu i to je to. Tamo ćemo biti, sad je neki 8 sati. Tamo bi trebali biti oko 1, ali tako? Šta moramo utovariti? Motor. Šta još? Robu. Šta još? Sendviče. Sendviče i šta onda na kraju dana će biti najbitnije? Idemo na kraj dana, idemo u McDonald's, to je to. Znate šta će biti najbitnije? Šta? Kamera, znači danas snimamo taj prvi vlog. Jučer smo snimali nešto malo po šumi kako vozimo, danas ćemo snimiti taj prvi vlog. Znači kako idemo na utrku i to je Rokova prva utrka i to je to. Pozdrav! Pozdrav! Idemo. I evo ga, Yamaha je spremna. Čekaj, tata mora bolje. Ja bi te snimao. Ajde, ti iš sad gurat njega van, tata će tebe snimati, ajde. Ajde. Sa koje strane se motor gura? Sa lijeve, tako je, bravo. To smo jučer krivo radili u videu. Takav video ćemo jednom napraviti. Ajde, gure ga. Ajde, gurni ga. Ajde. Dobro, to. Ajde. Op, digni ga, ajde. Evo idemo na prvu utrku. Majke ti krave. Da, ide voz prvu utrku. A di? Evo tu je kod nas došao gospodin Milan Šutić. Pa majke ti krave. Nije na Grobniku. Nije, u Kozarevcu, kod Bjelovara. Ajde, kasnimo, nemamo sad se šta čekat, ajde, tovari ga. Ajde. Ma nema mi to. Drži, snimi sad, ti snimaj sad, drži. Ajde.
U prikolici. Neće u prikolicu, ići u bunker. Ne. A zašto si stavio prikolicu? Za kumom motor. A zašto? Za kumom motor vozimo na poprava. To je to, dobro, gotovo. Ugasni, Ivane. Evo ga, spremni smo i to je to. Ajmo gas. I evo ga, krenuli smo. Da. Napokon smo krenuli. Jel' tako, Roki? Da. Idemo na tu utrku i prvo moramo kod kuma stati po motor. Znači, vozimo njegov motor do Horačeka, od Bjelovaru. Horačak nas čeka sa doručkom nekim specijalnim. Tako da, evo, upoznat ćete i doktora Horačeka, majstora za motore. Evo vidi duga! Gdje je duga? Gdje se vidio? Ajme, vidi duge, vidi ovo. Baš je lijep, ali da. A? Jer je padala kiša i sunce. Kiša i sunce. I sad je nastala duga. Bravo. Da im snimim dugu. Daj snimi. Evo ga duga. Evo ga, stigli smo do kuma. Spreman je, znači, 300 za reparaciju. Ovo je kum. Kuma, ajmo mi njega utovariti onda. Evo nas, vozimo, znači, tunel Mala Kapela. Već smo tu. Roko, da li spavaš? Dobro. Evo nas, stali smo u Josipdolu i idemo mjeriti kuhinju. Jedno prvo ćemo u trgovinu ići kupiti si nešto za popiti pojesti. To je to, centar Josipdol. Evo nas, stigli smo, znači di smo stigli, idemo mjeriti kuhinju tu kod jednih ljudi, nećemo to prikazati, to ćemo ostaviti za privatno, to je to. Evo ga, problem na put, raspala nam se guma, nećemo sve stići. Da stvar bude gora, znači, ostali smo samo na felgi. Roko, šta je ovo? A? Vidiš kako nam je ispala guma? Ništa, idemo zvat kuma, vjerovatno ima neko ako dogulina, sigurno će nas neko dovesti. Tako da vjerujemo da ćemo to brzo riješiti. Bosiljevo, kasnimo na trku i to je to. Pa ispala je. I kako ćemo sad, zakasnit ćemo na utrku. Ništa, zovemo brzo i to je to, moramo intervenirati. Ajmo dalje, gas. Ide na maks. Jel ti fin sandvič? Da! Je super, ko je to napravio? Mama. Od čega je napravila mama? Od čega je sandvič, reci? Od sira i kruva. Da vidimo. Sir i kruh. Bravo. To je to. Evo, stigla je pomoć. Roka smo stavili do zaštitne ograde. To malo kasnimo, ali evo. Josip je dobre volje, dečko, svaka čast, došao pomoć i idemo to sad napraviti. To je to. Ide gas. Evo ga. Ovdje Josip nije nam htio ništa naplatiti, nudili smo mu 200 kuna, veli čovjek ništa. Isto enduraš naš, riješena guma. Roko, šta sada? Sada pun gas, ajmo. Evo, stigli smo u Zagreb, na naplatne kućice, sva plaćamo se sad. Dobar dan! I to je to. Znači, putujemo sada prema Bjelovaru do Horačeka. Znači, ostaviti kumu motor, Roko spava i idemo gas.
Evo nas, stigli smo kod Horačeka, prijatelja našega KTM Racera, evo. Idemo jest kod njega, znači sada ćemo, šta ćemo jest? Svega, reci. Svega, to je to, onda idemo na utrku tamo. Možda vidimo sad u garaži šta ima kod Horačeka sve. Aha, evo ga. Znači, jelo spremno. Dobro. Ovo je ručak. To je ručak, To će biti ručak. A, evo, znači, ovaj jedan za Roka, mali, i ova dva velika za nas. Roko, jel se sviđa ovo? Aha, jesi vidio ovo tu gore? Malo mi je bolesno. Dobro. Evo ga spremno, vidi. Ajde, sjedni, idemo jest, ajde. Evo ga, sljedeća pozicija je garaža. Prikolicu, evo sad Roko snima. Znači sada se, da snimaj tatu, sada se Horaček počastio sa jelom, sad idemo otkačiti kumom motor i idemo na utrku, jel tako Roko? Ajde. Moraš usmjeriti da snimaš, tako to, ajde. Ajde, gdje ćemo staviti? Evo ga, to je to. Pozdrav, jel tako? Ajmo gas, idemo na trku. To je to, ajde. Ajde gas u auto, trči. Ajmo Micane, gas, Drinkov trči, ajde, ajde. Gas, trči. Evo nas u Bjelovaru. Evo stigli smo u Kosokača, tovari se enduro pile. Prvi put na motocross stazi, jel tako? Danas. A? Prvi put danas, da. Danas prvi put. Jel tako Roko? Ima i on, evo samo je u bunkeru. Da, hoćete ga doći vidjeti? Ajde pokažite ti motorić svoj, aj. Ajde idemo, ajde. Evo baka će vidjeti motor. Mi ne trebamo prikolicu, mi vozimo ga ovako, vidite ga. Gleda kad je pravi. Aj, Tu je. joj, baš je dobar. Da. Dobar dan, Možeš ti to. poštovanje, bog. Voziš ti to. Vozi. Ide. Da. A, Bože. Šta se čeka? Idemo na stazu. Ajmo gas, ajde. Ajde. Evo malo večernje atmosfere. Ima i sebe malo. Evo malo vesele atmosfere prije trke, prije dolaska. Idemo gas, ide gas. Ide gas na max. Tako je, to još malo na trci. Lagala me. Da nikad pored njega neće biti neka druga. To je to, samo gas, pun gas, pa tako. Evo stigli smo u Kozarevac i sad kreće trka. Jesi spreman? Da, evo ga, to je to. Ajde, ti malo snimi. Bilo bi dobro da držite prst stalno na polugi ovoga kuploga jer smo tamo negdje da mora biti stalno, ta prst mora biti uvijek. Jer to je tako bilo... A zbog čega mora biti prst stalno na polugi bačila? Ako se nešto Vidi, samo sekundu. Njega pitam pa vi znate kad smo već razgovarali o tome. Zbog čega mora biti taj prst na polugi bačila stalno za vrijeme vožnje? Zbog čega? Roko, slušaj. Da možemo kontrolirati motor, da ne padne. Da možemo kontrolirati motor, da su pune gume. Možemo kontrolirati motor, u kojem smislu više kontrolirati motor? Zbog čega prst mora biti stalno naplaćen? Spori. A kaj plaćeno služi za usporavanje ili za ubrzanje? Za usporavanje. Otkud tebi to, ti nemaš kvačila? Otkud tebi taj odgovor? Da služi za usporavanje, a stvarno služi za usporavanje, to smo već definirali.
I fačilo usporava snagu motora i prijenos, sad tako. Fačilo usporava. I zbog čega se ovdje malo ruka drži za fačilu? Vidite, vozači koji žele biti vrhunski vozači, i europski vozači, a on što sam želi, te stvari morate znati, bez obzira kako vi to radite, vi morate znati. A zašto morate znati? Morate znati, zato kad je znali neko mrežu, kad ti malo to fačilo podesi ako treba, jer je pretvrdo, jer je premekano, jer je preveliki raspon fačila, upravo zato mora znati to, to se mora znati, zato mi sad to učimo. Evo, znači slušajte trenera, šta ti je rekao, di idemo sad na neku drugu lokaciju voziti motore, jel? Dobro, i... Ovdje smo samo pričali o motorima. Dobro, od blata do zlata. Super tata! Bravo, tu je evo podrška Horaček, MK Bjelovar, ide gas, znači selimo se dalje. Ide gas na maks. Tako je, gas, evo ga, konkurencija naša, buduća. Koliko maknu? Evo ga, krenuli smo na tu novu lokaciju. Kako šaka se zove? Kocka, dobro. Idemo sad na novu lokaciju voziti motor, jel tako? Da, idemo, to je to. Idemo pokazati što znamo. Ličani stigli u MX svijet. Biće i Kelava tu. Evo. Kelava, reci Matija Kelava. Bravo. Evo ga. Sad reci Roko. Znači šta idemo? Prvi krug, idemo znači lagano upoznavanje staze. I onda kad se malo oslobodiš, moraš pojačavati svaki krug sve brže i brže. Jel' tako? I šta onda ako padneš? Reci glasnije. Nema veze, možeš plakat. Ali šta ne smiješ? Odustat. A šta ako odustaneš? Znači šta bi se onda dogodilo? Ne bi bio prvak svijeta. Tako je, bravo. Čuješ? Snimaj. Spreman? Jesam. I šta? Gas na maks. Ide gas na maks, dobro, kako ćemo ti sad to pokazati? A? Šta smo rekli? Prvi krug? Polako. Drugi? Brzo. Ne brzo, brže. A treći? Brzo. Brzo, tako je. A kakve su ti gume? Loše. A? One su malo imaju bolje gume od tebe, znaš. Da ga tu staviš. I loše su, zbog čega su ovako gume, vidiš ove? Zato što si ih palio. I šta trebamo sada kupiti? Drugu. Kupiti drugu gumu, jel' tako? Da, i kupit ćemo drugu ako danas budeš loš. Ajde. To je to. Ako budemo go. Sad vidit ćemo kakav će biti, to nije Janec. Da, tu s ove strane. Druge, evo, druge. Možeš s druge strane, evo tu, ovako. Tu. Ajde. Kako smo rekli? Od blata? Do zlata. Pa reci u kameru, ja. Od blata do zlata. Super tata. To je to. Ajde tako. Ide gas. Bravo. Eto vi. Bravo. Roko, moramo obući kacigu, čekaj. Čekaj, pomagače da snimam. Ajde. Stegni. Stegnu. Čekaj, treba upali gori. Ajde. Nije tata. Ajde. Stani. Ajde.
Bravo, bravo, vozi još jedan, ajmo, bravo, dobar si, bravo. Ovo su malo jače. Roko je danas tu najmlađi. Roko ima 5 i ovaj jedan dečak isto 5. Ovi su imali po 7. Evo ih. Ajmo gas! Slušaj trenera! To je to. Javit ćemo se kasnije. Ajmo gas! Ajde, gas! Gas! Pušanje je odličan. Op. Eno ga. Umalo pade. Izgurao je protivnika. Bravo. Ajde gas! Izgurao je ovoga. Ajde, gas, ne boj se, ajde, tako se to bori, ajde, moraš se boriti, ajde. Evo ga, prvo guranje van, odličan. Ovo je curica. Evo ga, to je to. Roko je danas probao KTM SX Mini od Karasa. Odjavljujemo se, idemo sad, di idemo Roko? Idemo kod Horačeka na steak, jel tako Horaček? Ne, ovdje Horaček. I evo nas. Daj, tata, meni Čekaj Roko, lijepo. Znači, gotov je trening, evo noć, ispred nas je Kelava. Roko, znači, da li idemo kući ili im daš i sutra na trening? I sutra na trening. Evo, to je to, znači ostajemo spavati, tražimo šta, hotel? Hotel! Idemo u hotel negdje spavanje, i onda sutra je trening u 10. U 10 ćemo se... U 10 i 12. Od 10 do 12 do 1 je rekao Miljenko. I onda ćemo trenirati i krećemo kući za otočić. Pozdrav! I evo vozimo se negdje prema Bjelovaru, znači do Horačeka, Đurđevačka cesta. Dobro, jesi popio su vodu, jesi? Jesi pitan te, jesi popio su vodu, Roko? Jesam. I šta će sutra biti? Gas na max. Koji motor ćeš sutra voziti? KTM SX Mini vjerovatno ćemo kupiti. Znači to nam je želja sljedeća, SX Mini. Aha, šta je ovo? Gas, dobro, još 6 km. Ajmo lagano. A uvataj, Aj pjevaj nešto. Tata, daj da
6 Na km. kartici. Na mobitelu. Za 6 km ćemo doći, to je to. Na mobitelu, da. O, tad se spavi, Da, znaš, na umorni smo, Da, na preumorni. mobitelu. Da vidim na mobitelu. Kad ćemo... Evo vidiš za 6 km, evo. Da, ja ću ići. Ajde, vidi. Ja ću gledat. Ajde to. Evo nas. Približavamo se nečem naranjastom. Evo, što je to? Lupa. To je bila ona lupa. Ajme me. To je bila ona lupa. Nismo vidjeli lezeći palč zajca, Roko. Dobre, sve je okej. Dobro da se nismo razbili. Dobro je, da. Ajme. Sad trebaš... Šokovi na šokovima. Sam ga sad snima. Sad ćemo mi lijepo naložiti tamo da nam je toplo. Jesi gladan? Ha? Jesam. Jesi? Da ćeš ti jest s nama ono meso ili ćevape tebi? Ćevape. Može, dogovoreno. Ajde. To je to, idemo snimiti sad tamo, ajde. Odjodimo sa njim. Ti si kamerman, a? Ti si kamerman. Da. Daj mi reci kako ti je bilo danas tamo na treningu. Dobro. Dobro, KTM bolje, a? A KTM bolje ili Yamaha još igra? KTM. KTM, a? Dobrodošli ljudi u novi video. Evo ga, stigli smo kod Horačeka. Znači vidite šta nas je dočekalo. Au, ove ljepote. Da ovo mini arabar vidi, ovaj steak. Prekrasno. Idemo dalje. Gas. Evo nas. To je to. Roko, jel se veseliš ovom stejku? Aha. Reci mi. Evo. Ja ću kako ja hoću. I grew up in a place. I evo ga. Roko, šta papaš? Čevape. Evo ga, jede se čevapi. I to pravi iz Bjelovara, znači domaći sigurno neki. Domaći, evo Hori veli. A mi čekamo steak, što bi se reklo, ali. Steak je tamo pod maslacom. Kod Horačaka. Bravo. Reci hvala. Hvala. Za gas. Roki, jesu dobri čevapi? Da. I evo ga. Horaček, je li to ovoga sad spremno sve? Je, daj da mi vidimo taj steak. Evo. Pa čuješ, ovo kad pojedem, znači neće sutra probuditi do 12. Ne. A? Ne. Pogledajte ovu dekoraciju. Krompirići ovi. Gledajte mene. Evo tebe, ajde. Tatu malo, evo. Cijeli dan ništa nismo jeli, znači jedva smo dočekali da nešto pojedemo. Zato imamo tu prijatelja Horačeka. On je to omogućio da tata jede steak, a Roko čevape. Evo ga. Daj, još malo. To je mač. Horaček, šta vi imate reći o današnjem danu? Pa, da sam jako gladan. Evo pogledajte malo u kameru da vas vide gledatelji. Da sam jako gladan. Ugasi. Ćemo to ovako. E? Pa ovo zadovoljno sam
svoj, da. Da. Vi sutra idete u Sutra Rakov potok, jel? branimo. Prvenstvo Hrvatskoj Elektro Team. Brajo moj. Elektro Team sutra ovoga cross country u Rakovom potoku kod Željka Mraovića. Mraovića, da. I to je to. Evo. Šta bi rekao Loki, sad ćemo mi to napast ovoga i sljedeća pozicija je znači hotel. Idemo u hotel, tamo ćemo rezervirati jedan Roko sobu i sutra idemo na drugi trening. Jel tako Roki? Ide gas. Na maks. To je to, evo. Ovu ljepotu nećemo više ni snimati. Evo Loki spava i sad ću ja spavat. Tako reci. Ma nisam razumio, šta ja moram napraviti? Tebe stavi di. Sad ću ja zaspat. A šta ja moram napraviti? Tebe staviti u krevet, šta ne kužim? Sad ću ti reći. Ajde. Ja ću sad zaspat i onda će me staviti u krevet i onda ćeš upaliti kameru Dobro, reci glasnije. i onda ćeš reći evo Loki spava, sad ću ja spavat. Može, tako će tata napraviti, ajde. Evo idemo sad u hotel. Znači... Da još... kilometar desno. Šta kažeš? Makni Dudu. Hoće nas Čiko voziti u taksiju. Taksiju, pa nećemo, mi idemo. 300 metara, Evo za 300 metara krenite desno. blago desno. Umorni smo jako. A sutra je trening. Krenite blago desno. Nakon 600 metara skrenite desno. Roko, smo došli, jel? Makni Dudu, ajde, Duda ćeš tu, čuješ li? Jesi umoran? Tata, sad kad ja zaspem, ti ću me odvesti na krevet. Puričani. Tata, kad ja zaspem, ti ću me odvesti na krevet. Dobro. Onda ćeš reći, evo Roki je zaspo, sad ću i ja. Dobro, može. A to ću snimat onda, jel? Da. Dobro, može. Hoćeš ti brzo zaspat? Dobro. I šta onda sutra kad se probudimo? Gas na maks. Idemo gas, jel tako? Može. Puričani. Evo Roki moj je sad zaspo, tu u autu. Ne, to kad me buš stavio u krevet. Aj, onda idemo u krevet, ajde. I strašne stvari koje su ugrađene u nastanak Republike Hrvatske. Evo Roki je zaspao, Nemaju nacionalnost. a sad ću ja zaspati. Zločin treba kazniti. Poruka je upućena. Da li on glumi da je zaspao ili ne? Roki, Ovoga je tjedna Roko. počela nova 5783. da vidim je li on škatljiv tu možda. Evo stigli smo u apartman. Dobar. 250 kuna. Odličan. Sve ima. Evo ga.
Ronko, je li ti dobar apartman? staviti na prvu stranicu A? i to nam negdje pokazuje Da. Da vidimo li si škakljiv. Ajde, Micane. nosi u duhovnost. To je to. Odjavljujemo, idemo spavat, laku noć svima, vidimo se sutra pun gas, jel tako? U Zlata, super tako je. Kako ti snimaš, ajde? I evo ga. Ajde, reci. Pozdrav, dobro jutro. Evo. Evo još ovoliko mi je ostalo, sinoć su valjda palačinke imali pa moram Evo, malo. tamo stiže doručak. Super, evo, baš lijep doručak. Šta vam zahvali, ja vam nadodam. Može. Fino je namazat maslac pa... Da. To je to, ajde reci tamo. Od blata do zlata. Idemo dalje. I onda sad krećemo, znači, idemo u Kozarevac ponovo na taj trening. Danas znači traje od 10 do 3 i onda napokon krećemo kući. Sinoć se nismo naspavali, uzeli smo malo loš smještaj. Nije bilo grijanja, ali evo, dobre smo volje, jutros i idemo to obaviti. Nema lutara. Evo ovo tu ti je, sad vidiš ovo. Ovo vidiš, ajde. To je. Eto, pozdravi, dragi gledatelji. Dragi gledatelji. Pozdrav. Idemo. Stižemo na pumpu, idemo na toč PV-a i krećemo na trening. Ajde. Evo ga, moj motorić. Ovo je motorić, da. Pun blata. Ja sam ti ga rotera. Ja ga došla. Šta smo napravili na punici. Ajde. Hoćeš ti točiti, aj? Da. Uzmi pištaj. Zeleni? Zeleni, da. Ajde. Stavi ga u rupicu. Op, tako. Ajde, stisni. Ajde. Ajde. Može. Polako moraš, ajde. Još, stisni. Još, sve će vam probati, vidiš. Moraš ovako, ajde sad, stisni. Ajde. Gotovo, pun. Gotovo, dobro, spremi, to je to. Spremi pište. Evo ga. Dobro. Kako ide? Dobro? I na gas. Tako je. Ajde, lijevaj. Šta misliš što je ovo? Ne znam. To je za prat stakla, da nam stakla budu čista. Znaš, Ropi. I onda će nam biti lijepo čista stakla. Evo ga, to je to. Ide gas. Ovo sad bacam. Di ćemo ovo bacati? Znači ovo je, vidiš, ovo to je plastika. Evo, idemo u trgovinu po piće i sok. I sok idemo i po sok i po piće. Da ne bi bili žedni danas. Da. Čekaj, auto, nema nikoga. Može, gas, ajmo. Gas.
Evo ga. Spremamo se, došli smo drugi trening danas. Nedjelja. Šta možeš da reći? Ovo je moje ulje. To je antifriz, Roko. To je to, evo ga. Ide gas. Moje ulje. Zvao si. Broj 28. Kako se zoveš? David. Čuo sam da si ti prvak Hrvatske, prvak Slovenije. Jel tako? Evo da ti čestitam. Svaka ti čast, baš ti dobro. Jučer sam gledao kako voziš, odličan si. Hoćeš danas trenirati? Da. A koliko imaš godina? 9. Da li voliš voziti motore? Hoćeš ti mome Roku tako pokazati kako ti voziš? Može. Ajde, daj 5, evo. Idemo trenirati, ajde. To je to. Pa tu su na livadi. Evo tu je i tata. Znači gas. Koliko je ovo kubika? 150? Ne, 50. 50? Oooo. Ajde. Imam ja 50. Okej. Ode TV. Uf, pade, dečkić. Pademo, motorić. Digni. Odi Roko, digni ga. Aha, tu je dobro. Dobro. Evo jedna obitelj. Troje djece, svi muški. I mali 28-ica. Prvak Hrvatske, prvak Slovenije. 9 godina. I moj Roki. Roki, idemo. Jel' tako? A ne, a veze, pusti ga. Šta mislite? Dalje 1, 2, 3, 4, 5, 6, jednoznamenkasti broj. Koji je jako bitan, bez njega se ne može ništa u životu. Molim? 1. Dobro. Roki. Ja sam tada kažem. Ne diži ruku, Sprema. jer ćeš peš ruka. Dobro. Kaj ti rekao, htjela reći? Htjela sam da Ide kažem ga. za 1, ali ja vam prvi. Onda reci 1. 1. 1, reci 1, ja sam kao rekao. Znači ovako idemo ponovo iz Evo, početka, ovo je trening jako bitna kreće. stvar. Bitna, vrlo bitna. Znači divlja svinja malo dalje. Tako je. Pa nemo divlju svinju, a gađa divlju svinju na 1 metar, kaj se mu desilo? Druga divlja svinja ne može na 1 metar gađa divlju svinju. Onda prema tome, za koliko metara mora tebi gledati ispred sebe? Na 1 metar, na 1 metar, na 5 metara ili 55 metara. 55 metara. 55 metara koji se mi gledati. Divlju svinju. Ako pogodiš u granu. Da li sa 55 metara vidiš ovu špuru, ako si gore? I evo nas. Negdje, znači ima 12 sati. Roko trenira. Ili 10 ili 15. Ja mogu... To je 10. Ja mogu 15. Ajde idemo na 15. Ajde. 20. Aha. Ajde ćemo vidjeti. Evo čučnjevi se rada. Daj tati. Dođi tu. Ajde. Prvi mi stavi to ili si ti malo po. Ajde da vidimo. Ja kažem početak. Krećemo priprema. Motor sad. 1, 2, 3, 4, pazi 5, ne brzo, 6, 7, 8, 9, 10, idemo do 20, 11, 12, Evo, 13, trener Miljenko trenira čučnjeve dečke i to je to. 17, Još sad 18, 2 vremena i trening je gotov. bravo, odlično, Evo ga, a tamo stoji oko 9 godina ovi mali sa odlično, lošim. dobro je. Znači ti bi mogao još malo više, jel da? Dobro, gotovo je. Bravo, Nik. Poslije ćemo jače, ajde, bravo, odlično. Vidi se ravnopravno. A sad idemo na smekove. 10 smekove. Roko, Ajde pokaži kako se smekove. ajde, pravilno. Ajde Nik. Hoćeš ići voziti sad? Ništa, ide Roko vozit. Ajde. Roko, ruka. Sjedni. Slušaj me, s koje strane motora sjedaš? Sa ove, ajde.
Evo moramo staviti kacigu. Pozdrav dečki. Pozdrav brate. Šta ima? Kako se zoveš? David. Koji motor voziš? Gaš. Koliko kubika? 50. 50? Kako se ti zoveš? Viktor, koji motor voziš? KTM. Otkud dolaziš? Beograd, Srbije. Iz Beograda? Onda znaš ovoga baku prase Bogdana Ilića. Da znaš njega? Aha. Znam. Da. A kako se ti zoveš? KTM. Jel? A vi gospodine kako se zovete? Roko. Rok, vidi ekipe, evo, to je ekipa s Motokursa. Bravo. Diži se gore, fino, digni se. Daj koji položaj imaš kad vodiš, koji? Tako je. Kad ideš u desni zavoj. Noge malo natrag. Evo, to je to. Desni, samo se sminem, pusti se. To je desni zavoj. Bravo. Samo se opusti se. Nemoj se opusti, nemoj biti ovako. Evo šta kaže trener Kelava? Pa ima nade, bit će. Biće Biće nešto sigurno. Da. Diži, još malo. Ajde. Gaz, stani! Bravo! Nabi! To je to. Dobar je. Zadovoljan sam. Aj sad. Znači, umalo ste pali sada, a? Nema veze. Ide gaz. Dobro, ajde gaz.
I evo ga, gotov trening, znači 2:30 krećemo kući iz Kozarca. Roko, kako ti je bilo, reci sada sve, znači u ovom vlogu što smo napravili? Dobro. Dobro, jesi dobro vozio, jesi? Znači vozili smo PV-a, znači pa smo skužili da može i KTM SX Mini. Onda je gospodin Karas ovoga tu uskočio u pomoć, dao malo SX Mini. Probali smo to i ništa. Znači sada idemo po novi SX Mini i idemo kući lagano. Sretni i zadovoljni 2 dana. Šta ti imaš za reći, reci? Što ova ide na romobilu? A dečki se voze na romobilu. Šta imaš za reći o utrci, o 2 dana što smo se družili, o spavanju, o vožnji, o sveme, ajde. Ništa ne mora. Jel ti bilo lijepo? Da. Koga najviše voliš? Gledaj ovdje. Čuješ? Koga najviše voliš? Tatu. Dobro, to je to. Pozdrav svima. Piće za mladiće. Tako je, da. I evo ga. Znači, promjena plana, ne ide se u McDonald's, ide se u Rakov potok. Tamo se danas vozio cross country i znači bit će neko proglašenje pobjednika. Horaček je vozio, on je nas podržavao juče, znači tamo kod Miljenka kad smo bili kod Karasa u biti na utrci, pa idemo mi i njega podržati u svoje, mislim, neko 3. mjesto. I neka utrka kvadova je, tako da ako stignemo, snimit ćemo i to. Znači, a McDonald's će biti mama, vjerovatno večeras. Pozdrav. Umorni smo jako. Znači, 2 dana iza nas. Prekrasno je bilo. Znači, ne mogu vam opisati tu sreću. Znači, 2 dana nas 2 sami, spavanje, jelo, preslačenje, motori, vožnja. I pogledajte ga sad. Pogledajte ga. Vidi ga. Znači, premorio se. Roki. Ne more više. Evo ga, stigli smo. Evo, pozdrav, stigli smo. Znači, tu kod Mraovića. Horačeka podržat. Horaček, reci, kako je prošla trka cross country? Znači, u Rakovom potoku. Pa nisam se već godinama tako dobro zabavljao. Znači, jako teška, sliska, brza. I evo. Koje mjesto? Pojedinačno 3. Tim Elektro Tim 1. I kao klub 2. Evo, da vam za sve to čestitam. Hvala. Evo. Idemo. A Racer? Prvak, budući prvak. Vidi ga, spava. O, pogledajte vi ove gospode ovdje, znači, ovo su trkači. Odi, kod dede. Cross country. Dobro, koje ste mjesto osvojili? Imali rezultata? Nećeš valjda dedu neko objesti. A? Pa to je večeras na dnevniku. Biće na kanalu Majstorina, na YouTubeu ima kanal, ima sve. Ovo su jebači. A jebači, jel? Da. Malo jači. Evo ga, Horaček, znači, 2. mjesto, 3. mjesto je MK Bjelovar. I evo ga, bili smo u Rakovom potoku isto, pogledaj rezultate cross country-a i di sad idemo? Ili di u McDonald's idemo. Veseli i sretni. 500 metara skrenite desno. Di smo stigli? U McDonald's. Znači napokon? Tak, da. Ajmo. Da, ajde. Da vidimo, ajmo. Koji je tu red, broko. Spreman? Dobro. I? Hoćeš tu neku igračku? Koji broj? 10. 10, može 10 kupa. Ajde. Idemo, to je to. Evo ga, 66 broj. To naš susjed. To je to. Roko, evo drži ovaj broj, to moraš čekati. Kad gore bude pisalo 66, znači mi smo na redu. Može? Tu gore. Vidiš samo.
Da, ajde. I evo ga, napokon. Napokon pravo jelo, Roko. Šta si dobio, da pokaži mi, da vidimo. Evo prase svinjom. Prase, jel dobro? Da. Da, idemo papat sada. Ajde. Hvala lijepo. Evo, reci, sad slušaj. Za sve naše gledatelje, znači u komentaru stavite u kojem gradu živimo i ko prvi, znači stavi ko prvi pogodi. Dobit će 10 lajkova. Ne 10 lajkova, dobit će kapu. Znači kapu ćemo vam posla poštom. To je to, od Majstorina Racing Team. Evo, to je to, čao. I sad moramo kad dođemo kući oprati motor. Kuće. Kod kuće naša, da. Stikle na noge. Prava diskoteka. Da si bila. Kako ono? Ne znam, reci ti. Tana čerka. Peta će večer. Rati pijana. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every Ajde. Umakni malo ovu. Gdje sam? Evo ga, kraj. Kraj vloga, znači oprali smo motor, sve smo riješili i sad možemo ići iz sebe. Znači, 2 dana, planirali smo ostati 1 dan, nismo uzeli ni robu rezervnu. Ajde, gurni ga unutra, tako. Ajde, tako. Ajde, gurni. Bravo. Eto, će ga sad pusti. Da ga vidimo. To. I evo ga. Znači, motor je opran, sve je gotovo, sve je dobro prošlo. Trebali smo ostati 1 dan, ostali smo 2 dana, nismo uzeli rezervnu robu, spavali smo u hotelu, došli smo kući sretni, zadovoljni, vozili smo KTM SX Mini, probali smo, to će biti vjerovatno sljedeći motor. Ako vam se šta sviđa, slobodno napišite u komentar. U komentare i dobit ćete 10 lajkova. Od mene. Od njega i preplatite se na kanal, podijelite ovo i ako pogodite iz kojeg grada mi dolazimo, šaljemo vam Majstorina Racing Team kapu poštom. Lijepi pozdrav svima, čao! Od blata do zlata! Super tata! Tako je! Ide gas! Ide gas! Gas kamer.